Baik longkum ne perlok pejor sepok ke Assam University hangte don ke hostel pejor haka basi syapi lawan haka ne channel jongamo khub le shibunya phi baro perlok pejor te perlok pejor subscribe ke ne channel ngadang persang ban aye phi ki ba pher ki video haka ne ke channel pejor haka ne ke channel no English no Hindi only Khashi lo pejor mentang ngadang don haying i perlo jongamo te kane katu din ngalami no na nang ne ngan le shing jongam longkum no ngadang shitja minta te perlo jonga iba idang don separ ta dang le ban thip chur pe perlo pejor kane ke kode jong perlo jonga dakitin bangla pinjo tang dak bangla hang nemo pe phitip ne em kitin bangla pe hang ne nanti ben te to pelo pocor wat esiau ya kata ngan hikai pihetin mah te phiko amanti ong ke student life longkum no pe kum ne ke student life longkum ne pe kodes ne ke shun hang ne ke yit hang ne ke tharu longkum ne pe longkum kum ke kum sniang ha ke student life longkum ne perlok pejor der do ne perlok baro hi kum ngaru kum jo hi tang kwek por pengadang pule longkum ne hi student de kiba jai pedi tam po prathesh phangi kam ki jammo pi ong ki phangi thia te shin bor ki student te perlok pejor ngala de ready page kane ga back jonga dia ngin lecture Assam University karena dia ke gate pek hang don ke we ke scooty karena dia ke surok ban lej sa Assam University stay kadang up kerli kendiat hang ne mah we ke auto kalawan coy tu ne coy ni finally perlok pejor ngalapui ha Assam University te mentang ngadang don has ATM ngadang don dang kam ATM te kendiat yo permission ban lej support university te ngan pani pi longkum no ka perthai support mo perlok pejor page kene ke gate ka Assam University setai pi lej segohti silser te sine pinang man lej sejing jonga se support nong kendong kene ngeluti kelenti mo to finally perlok pejor ngila yo opsi hang ne kim tip re ni de kim to re ki student pe longkum ne perlok pejor sepok ke Assam University hang te don ke hostel kene de ke administrative office administrative office mo pe kumno pe kene ke but Assam University ngim tipre kene kalenti sei kan mi yet tang sekamat ladaki ong ni hey chuna pin lete ngim tip idea rangi kumnungan ong iki ni sunun min lek tap twa kan mo ako aman keliau ne perlu jangan kamnu yo mi poi ni biang ye yo bang yo bang mamo yang ni dang tray ki piti perlok pejor ngala slim ha kepor ngam jowan dire hang ne Assam University menswa dengan jowan baik dang por nga badang rit ipor bangadang don ha ke kelas 9 kita kepor kinong hikai kiwan yalam yangi baro ki student sene ketah kepor nawan sene pejor ke views longkum kene
te page baro stay padang don showroom hangne don ka seminar hall pipinjan rapal menta nginya lek no sabar mo hangne sabar university te pelok pejor page sabar ke views longkum ne hangne don ke gate Assam University te hangne don isenteo ma iflawa te hangne don ka auto stand te hangtai don waiting house mo kino ki ba kwa ban up kali ne ki ge ma te page nangtai don ATM pejor gini ki prolog kumno ki shondur hangne te ngala de shondur shuru bat ki hangne hake university. Did you keep me under a spell? No, cause I cannot control this fever. Ayusha, jadu, Ayusha, jadu, Ayusha. Mentangan lek no siyeng tentang up kelima pujor hangne kelanti ban le sepo Kendra Vidyalay don gawe ke Kendra Vidyalay ka CBSE Central School page ketais taimo finally perlu pujor ngala yo kali page kumno ngisyong Telepon selat. pelok pejor ngala poi hangne halanti kene gelenti kan lek sha ying jong ngama tagatai ngawan na sil na sor page condition ning ka jengkeng pikum no khot ye kene ni khot ka jengkeng mo pikam no ka condition jong kene ka jengkeng page you know dokhar mama Kim Dokhan fishery kali putih na ni te pelok pejor page ke views hangne longkum ne kene ke fishery ke belang empoi perkara ki briu longkum ne ki jaka tang don ki youtuber sa senema manga page une ni khot yo ne sobroi pikum no khot yo perlok page ulajan I no ma pelok pejor ngas ngap ngala thaj bhamanta tu kata pelok pejor namla der ban ye tang man le kum no te isno jongal perlu pejor ilajan poin oma te ngan peni man phi hadin isno jonga te kan menta shu kan ke video ngan pengkut yang ne ini asim biang ha next video ha next vlog la phi poi thamai ha ke channel jonga te wat lej mo claim subscribe ke channel vlog la phi itna ha ke video jonga sing bhal like share shuru bat ki vlog jong phi wat meling komen jenga te tom ta vlog pejor take care bye bye chong suk khoble sibun